Chese woman to mo ho ase de ayi high court ye nyina no ame wo mo there be on say yensi a wo masande akone say ebe atem na ba Supreme Court ba sumbe de court na se ni mu say omo nsem na omo de court na nye petition name human rights na say ka human rights dia na e kreta say ye keep mo fa hudie so fa hudie nsem na omo de court name enye say ya ma omo kwan say omo to aba anu ti ene no mu ni say akwanya fofo ho de ma wom nti na ye say omo tan court ni senti ene for the petition for asaya court nti we dey petition and kata oh high court na bet masses na we tie na first one omo de coin there obeka so omo fom kwan e kwan no omo fom jafi na ye beka so omo nam kwan tene next one omo kwa correct John Peter Bewu say ye beka ti to aba no fofo ana say ma ye nto fofo ana say court dey nya say beto ne say ma won ka so ye ma ti be jani bi yo na je say mi tie on kasa ye de odi kwa wie mu a de omo hia a mo kuma beto omo yam say beto aba no foforo ana say de ta mo no beto papa no say onye ma se bedwani ni enu ni nyina na omo hwehwe ni de di kan ene say yen fa danki de di kan di danki so ne so na ka chen so onye ma se bedwani bi mu dia ene net project electoral commission say ene na him ya oba no be election for ogo e ma di show wo mo tem that year 127 na ye kan watem NCI 95 na ye kan watem ni electoral commission yo no anembra nemu obu show enti no mo kan ye ni kan emfa danki and to John Peter Bewu so monka to ye ma se bedwani emfa ho say aso ani enu achi as yensan content to electoral commission say o megina ho na onye organize election ne for enu kwa ne beti aboa ya da CP eni nchechemu ni amane a wode amaye afa new injunction anase petition fofora ya wo manfo bi hwehwe e de free court ho no ama brakwampofo eni amane eboni Angel 102.9 FM anyumre no nsia kasebo ye sha ase nonum empire mu eni egusu ye de emawe anyumre ubetumi akọ wo phone so no akọ Google no akọ type types of snakes that don't bite ubenya bebre wo mo fe ba ko we na no we say pa wonya no yes wo mo nkan ne pa ne mo wo munya ekura omutumi eni ne di agoro ne ade a ye ba behwe awowo ho ensem kakra na de akofa sa asemi di abanyina ne se odi hwe kwakwasi edu asotenten eto nkra efri kasoa eba baba weja ho ne jese de besi ho bia na so no ayesa antena na receive na odimirika no akọ kanka manti onim bibia na waka ni nyina ne yamanamu na jese na sajuma wodi wo ho ene wonenam ho an wo mo chese tobuto no ansa na betwam se wo kwaka so ana se finfin mantemu no but no sisi ho ani ubewura ba kumu ansa na watwa wuto taxi 50 pesos ena car kase 4x4 no 1 cedi na fe edidimu akase no so tua different prices na obi atwam no wokọ na won wo ho a wo mo kokọhwe ya wo fresh zebuko banku se oye banku fresher wenso wo fresh na no fia kokokokokoko wo nie na fatobutu no wo twato na kwai abo insida wo fatobutu na chiri ho no akopie pass and gardens for ye flowers na wo ho no eno manfo hu no yesi hey ebisi wo fi obi ebi kam na pie ye ebisi ma mbi baga na esi ho no wo fa mu free ye ma me na si kaboa ebisi o da bi fie ba ko ho no ofiri mu fie ye na malam bi te se fie ho wo ne ye ne dia ebisi mo na nafu so me hwe si de wo he kura ase de atwere di aboa no hwe wo $50 enye ensem hanyan aboa no waba wo Facebook no so no ena Angel TV no so abrante bi kura no se wo mu akuno they have killed it na say some no ba ye na satam ho ade na akoye skirmishes kakra ebisi Mercedes Benz bi ena aboa ne pie ede free mu ebaye ti o mususu se ehon so ebi a wa frequency kakra de ama mu twato no ye popo yes no mo ku aboy oh poor a small snake we do anya small mu so ho nya akokwa na when you say yenkodi honkomo ntia wi ne kwakwasi edu di honkomo na anwumre nkore sa aboa no yetumi ahuni wura ana se wo mo ebehye na otweda aboa no hafo ode hye mu akwaba Abo me Joseph
Abwa we ne ho aye fefe nwumre pa but mama misa ofri Mercedes Benz num ne pie ye ana se ofri Ford num ne pie ye ana se obi fie ana bag mu no ofa pie watumi anya details kakra. Yes, my sister, they make me confirm the microphone and say, Abra di tuja, say Abwa no, when you know, you dina 4 square chapel hall, and a ye, you who say Venza black. It was free in Canabes, Nako Kaswa, link no, H3. The first one on your list, Eko Kaswa, and no tattoo, no, a hope and a Venza black, no, Abba here, no, make. Coordinators are most books only be aiding crowd moody. In town or Cordano, every dinner 4 square tap on as messages were called cast off and so I was about on your right. But we didn't 10 minutes. And Sana also the car. It's in your corner. And you couldn't come up a card to from Anna to employ your more. Also, on your 18 hours. I play a few call you. Venta can also a 2 free. And then him. Now I know Anna Bacha Bakwa or no auto bread our home, the same company. Also, go to go outside it. You see from Anna Nita 3, and I'm so when you approach a boot and say, da, one out the year, you know, every and I don't know you bank. And Yemia, I know Chum Coy. If you ever lady to come on, no charges, and conform to pass to take war. And almost say you do on delivery, on boost, and the brown. Anything a man or do or no good say. On the head of the photo book, Hannah. And when you're starting to go back, be said in common such a say. So we share in Kubi, what was that? And 21st of Kufi, a call us over 21st of I base, you know. So share yeah, a marvel here, one or maybe and yeah, but Facebook and TV. So I say, Murakano, I want to one of the fee and one I said, if you want to buy. Daddy, anyone will free by you. Or free Africa, so it's not concrete. On that spectrum. Other one, the same corner or yeah, I won't be anyone. And I can't war Africa in Mauritania. I didn't come to the other side, like it's open crying, and the Besacoca to attack. I don't know who look at the and then commit like a soul from Love never one day. If you are move one day, according to a kind of one, I want to free by a more, it's a cool. It's me one going to talk of the work at a Motia Buano. I will become the good one. And I am who will be a what I say. So the people indicate anything come out chairman as I say I did one on time fano e di omo come and you know everything no like I say no dey because akabu enti eno so ene kakra bi obo say kira but na Kofi enti kakra ya say nyan say ene course kakra ba ku mi no say bi no nyan say e nantie mi nchana omo ba ye to bi to no tem no ka say ba ku e simiti absolute den terminal ka say omo de no akopiem e wo korebu eno so ye di e kira say sanse na ya de na kore and I said, if you so I have to go for the tea and so about boom. Some might tell me, Sana, I'm about so good to honor. If you say, only over the back, the tea, I can't do to see your middle of the war. One branch and a kuna Ukraine, no meaning say, the tin will move chair, yeah, now some more body moana. Okay, I'm not trying to every so. I'm not trying to kill channel solo. It's a young link it. I'm not trying to. But still, boys look anymore. As a life, Kakra still had us when we are trying to think and sell and come anymore. I want to solo. It's very mysterious. I want to see so many so why not? Or Azunto Katano. The boys in the one who could do they won't go to Okutawa one of the Krana or no Gawayano. Like I say, I wanted to know you try, you know, said we are not. Ebisu se wona bia wo de akwa obi de akwa ya de a kunu omo kunu no ebe akoti nipa no yemfa ne se ani bi na what say abrante ne tie ne yei papa tane se ebe peno no omo susu se abrante na me wona mo twani tuno ene me nya effect ewo abrante ne so se no ka se wakoda kolibu no ba mi shi de bre ewo sanse ne tia enko udu to mutu wa bi ba ku yenu yesa obo no mo kan wa ta ka so so mo bi ko mo go wa so mo so yesuro your voice ba ha no mo ti your voice akwa yi bibi anati ni ba ha no mo di ni mo go yi de obi am pe so mo ka so ba ono mo di ko mo of ya omo mawo omo sequence e mawo ni si e ni bibi e ko so eti ze no na akwa ya so me da ha sei abante no
we system no ka you cook the bua kwa ye hwemu de ya so akoto hwa ahwete ye maintain e hu wo mo e wo so bu so no mo ana ba kuti aye ne na betu mo ko le bua na se sempa ne tete Odisha kwakwasi edu yada sepa ene nchemu a wode ama odisha kwakwasi edu ene ye nekodi nkomo no na aboa no wo hwe no e wo TV no so a wo se wo hwa na wato ne pa wo won enkwa entimi mfiri ni mu straight sa wo wie kra ya twa ne tia free so kra wo se na nkwa no bi ne nam body num wo se hwa na ha wo so na aha e sheki aso nya kuku e wo ne left na ho wo so asa no boy no kesa won emfa na ho kra wo no na why ne say hamburger wode eje fans one bread uru akwachi o aboa no won hwe dan ye finish sa a che say aboa no na wawu no na asemi ene honsem se eba ne sen na wowoi wawui obia de nchiremu eba obia de nchiremu eba ena ebi che se enye bibia na wie na me che se nim de ntia Nyankopon abo emwa bi na aboa we de nipa hu ne pe eso okuno kra na wode ne kwa akoye kalomo anase mpuso bi kra de a yemfa ne se delicacy worry na eso abanfaso but okuno atwatwene keke just like that okuno atona atwatwene adanti ena etesa enam so ama adwen se yebedi sa asemi eho enkomo na yene asofo a wo mo aben ewo twenu mu ena ebedi sa nkomo yi ebi nsamo a aba a efa Ghana said yesi ete no ene twenu mu ene Sunday school said yesi tete ne se Nyankopon bo osoro ne asase no na enipa wa mayen eye edintru a ne yetimu fefefe na yetimu no ene koba se Adam nkwa na no watim Adam wo hwa na Nyankopon hunu se Adam wo hwa na akotete obehwe na ejata no wanya ne girl no wade ne nam ho na Adam re aho ohwa obehwe na otwe janka bi ye wade sa ato ne girl kom no mu ne nam ho nyamehwe anu hunu se Adam eya jealous se de mo no esi di odogu no so no na Awurade man na ho eto Adam so ti Adam da en woyi ne mfempade ba ko en wode eye Eve se Eve emra no meka no ho na Adam enso entimi enya test ni bi nya ne sa na ayese nyame asisi Adam ti Eve aba wo mamie no wo ho Eve nya achasa Adam ko wa bi oni Eve no mu didi nkomo ni ade ano se nyame se dia ba we mi ni wa cheche ni nyina afi wo ba ya ba be dada Eve ama Eve akwakwedi edi abai up TV kra dia akoma Adam so edi ama ni nyame apam wo mu de no me ato nyame eni wo wontem nipa eni wo wontem enti na ehunu wo wa na yekunu no asemi enam so ma say every snake is an endangered species omanfo nya wo mbekun sisia adenti na aba ne sa yenko bisa asofo a wo mu aben wo twero no mu na Reverend Brother Pius Ajimai SVD yene no eni nkomo Catholic asafo no emu na o eja wadaro ma enwere ye mo ajo yo yeda se pa se waje enso anwumre anya bia nyame bo awowo se yenkum wo mo e wo twero no mu se de akoye se mfa apodiba e wo mu tirisu ya na Nyankopon wa mo so yenkum wo sa yemom no o se Bible no ene encheche mo no mepi nyame enam ntenchene ahoro so ede abebuo ncheche ede manipa ba ko eta ehu pa ne se nkai dum ahoro e Bible mo no ejina ho ema eniema ahoro a efisie na yede eche bibi aya ebaye ebeba enenia enyambare na ofa owo ahwasemu a agbo owo no aya yehu o Bible mo no yame enam cheche ebisu eche ense sa aboa o ya aboa ya onim nyansa onam ekwan bi so a otimi dada ne ho
ma otimi esesa tibia ahoro na otimi edinaki so sana aboa no a ne ho ofe ne ho ete na ade biara so ya efe no ekitwinita ede ekukọ adwenjin mu enti ono aya yehu no asɛnkyerɛnneɛ a kyerɛsɛm no ɛde ɛyɛ a bebuo ɛde amayɛ agya mete wasɛm yɛsɛ na kyɛ sɛ sɛde awɔyi obi na gu yɛ screen so amanfoɔ hwɛ Wanjo TV so na kyɛ sɛ kyerɛ no sɛde ɛka yɛ sɛ wɔwɔ na ɛkɔ daadaa eve na ɛyɛ abebuo bi ɛnyɛ sɛ wɔwɔ yi a wɔnenam yɛn mfikyire yi a wɔn nenam yi ɛna na awurade ka ne ho asɛm saa ɛyɛ abebuo so kasi nyankopɔn koraa no ɔbɔ wiase wɔde nenson ɛna bɔ wiase no ɛnte saa ne nyinaa no ɛyɛ abebuo ebise nyankopɔn no ɔdi ɔbɔ wiase yɛ ɔhome ɛna me home deɛ ne ka wiase nyinaa yɛra daabi dabi nyame amfa nenson na bɔ wiase daabi wanhome ɔkaa yɛ na wiase nya mmɔyɛ na sɛne ɛbɛyɛ a onipa bɛnya nteaseɛ ne nkyerɛkyerɛmu ɛho nyankopɔn na ne nsa no adwuma no ɛna ɛda edi kan ɔtwerɛ no ɔde nyansa ɛkyerɛkyerɛmu sɛ ɔbɔ wei dɛda ɛtɔ so nson no ɔhomeeɛ nyame ntumi home nyame wɔnyɛ abɔdeɛ a ɔbrɛ no ahome na when mu nyinaa na kyerɛ sɛ woka Bible no a memfa no trarala sɛnea yɛatwerɛ no no na mmom sɛ wobɛ sukɔ ɛkɔhwehwɛ baabi a na nnipa no wɔ tibea no wɔ mu nsɛnkyerɛnne ne nkae dum ahoroɔ a na ɛwɔ hɔ a ɛnam so ɔtwerɛsoɔ no a nyame yii saa ntwerɛ no maa no ɔde yɛ nkyerɛkyerɛ ɛde aboa ama yɛate onyame ase enti na mmerɛ biara no ɔsɛ yɛhwɛ yie paa sɛ Bible no ka na ne sɛ ne yɛatwerɛ no a na wafa no trarara saa daabi fa no saa no a wode nkyerɛkyerɛ a ɛmfa koraa mu ɛbɛba ne nipa adwene ayɛ basaa nyame nam aboa ɔwɔ so na ɔde ɛkyerɛ aboa ɔwɔ no nso so na wonim sɛ sɛnea ɔsiteɛ ne ho yɛ fɛ nanso so ne ho ɔtoro na ɔno no ɛnam saa aboa nso so ɛde ɛkyerɛ nipa no ɛkyerɛ sɛ saa bi a ɛsɛ biara no hwɛ yie na nkase bibiara a yɛ a ɛfɛ biara wobɛkɔ akɔfa no prɛkopɛ na mmom no wobɛdwene wobɛhwɛ na wabua ansa na wayɛ bɛma mmiɛnsa dwene hwɛ na bua na wodwene na hwɛ na wabua a wobɛnya anoyie papa a ɛfata binyame ɛnam aboa no so na ɔka sɛ aboa ɔwɔ no so no ɔwɔ no a yɛka no asɛm no ɛgyina hɔ ma aboa no ho hwɛkyɛn ɛmmoa nyinara na aboa yi ho ɛfɛ nso yɛde ne to TV so pɛ no ɔmanfoɔ twerɛtwerɛ message sɛnde yɛ sɛ mu nyi aboa no mfiri so mentumi nna yi a wɔwɔ yi hwɛ ne kɛtrɛma baako sɛ ɔbaa yi ɔyi ne kɛtrɛma so ɔbɛyɛ dan yi o ɔmanfoɔ suro kyɛ sɛ sɛ sapoma ateme nkyɛn ha ne ho ayɛ no asɛ ɔsi yie aboa yi deɛ mede bɛkɔ da yim obiara suro aboa yi na wo ka sɛ ne ho fɛfɛ baako sɛ wɔyi ne kɛtrɛma so ɔkɔfe ho ya no ti yesuro no hello enye suro a yesuro no nti na ama yekunu abakɔsɛm a yɛanwene afa no ho no ama yesuro no ehu abaye mu endu hu na wo dwane na okofa ba akobɔ no na me okofa ba bɛbɔ mi a me susu me tena wa ma bɛbɔ mi na me susu me betan wo so na susu wɔn mu a wɔn ne ɔwɔ etie no
na wo mo eye wo no mo ayonkofo no wo mo tum di babar wo mo ko mu ade wo mo kra da faako ya wo mo entimi enye fe se wo bi e friend pampansada ai de o mene nkosia ya pampansada wo num kosia wo de kosia do bi de mu a obeba wo ba be mene then so ni pedua no onfa no ho nka oda if you say unim say your officer any kosia ba onu say kra no say de wo chire say onye wo hwe oba be uko akura se agyanan so a wo mo ba ho pa nti kosia no anam say wo fa no wo mene ana edu ni minimu an watwe ni mu na abo na akoni mu nti no yenwa bi wo ho ane yasan de pane ye kura asen ahyem nti wo mene na edu ni minimu ho na otwe mu a emmo na that pin ni mu a dade na ade ahyem no na say na eno awo aboa no to be nso be kona aboa na wu da ho obi na no say kese kosia na ntumi anko nso na kosia na baba nti sa wo je ne say nko anye ye hwe eno ane say de onaduane no wo pa de anye ye hwe pampanse da no anadu de no pa di no so ye kuno nti nso di ahye tim say omo bi ado wo na pampanse da so tumu ho no mo a da aboa no aboa foforo boni biara ntini mbam wow enti we ya obambofo reverend ba jowo ba ko ofie I say asnawo okay no obiara ye asna ni bia no asnawo no oye ade a edo ebusia ho ban na ebusia sika ntini sei nti wote abakosem na sita asuna wo ho a asuna wo eyinhia ma asunafo ma wo mu nihia then so wonti afia na be pie no so a obekọ akọfa aba akọbo asuna wo no se pampansada pie dem a obeye den pampansada wo a wo nam se de ahia adwini mu se wo bia yo wo nti no enti pampansada no oye yonko eba efie emboa akanyina ya osefo no omuntiri ba ho enti tere bi kwa na de kosia no kogu ase ne be ya ombeka ho ama emboa boni emafie enzo nam ze yen hunu se oye boafo enti no yehunu no bi afa ba bi de bebo no se wo bu ho no mu a enyum eketwe no ebesie ema ode asumdie ebesie wo bosan kusa no na owo no aba no abetra ho no no pese oba no ode asumdie aba enzo na mje woni nje no ode asumdie aba ndi owo anu amabazo na wo bono na bono a ho no so afi ni se na wo ba ndi owo enye se oye aboabo ni aya bibia no what your time so what time ni a onu so obeta wadi Reverend enyumre yebeda sepa ene school a wode akọ omanfo bi na se wo mo ne wonya adwen se Yakobon bo wiase enanso ene wo home ye no ne we no awa church mu na se ebi mo bi se wayi free ensemo ya babu mu nyina no dan nyina ena eye senior tie no eye nhihye na yami da oboy dikaye do to tundie no eye nyankon semo ya nwene edi amaye sa nyankon sem no ena nyame nam so echeche enipa aha Reverend yedasipa ebihia mbe kakra na be no kre cheche no kre yedasipa yo Reverend Brother Pius Kweku Ajeman ena yene no kokodi nkomo no Catholic asafo no osum no wabi wo mu pa efa na mamre ne nkyekire mu no wono en wo kyekire mu in fact eda ye behunu se niema obabu no mu no bebre no a enye se de yekenkan no ayete ase no na kachi sabre no na ebeye to se Yesu picture ya yeda so de boy dan mu se Yesu ya abranti ya babo nten se enye Yesu na munyimi mfamfiri mu dan mu still yeda so kobu nkotodwe wonanim ebo mpa ye ekire no bere bi atwa mu se nko obi bie na no eka se say picture enye Yesu kwa hwe besi nipa na bo akunu
ti ensem ni bi ho a ye benya ntiase ankasa no na akachi ti na jase Nyankopon amfa enanso na bo wiase wan home wo no so kra oye yadamfo na ye abebuo figure okan oye yadamfo no de wase oye wadwen na ama ye osa wadwen Kofi wo onye money bia Kofi Snakes Life Matter #it right now comment section ho one me ya adwen bia #Snake Life Matter Kofi ni se yesuro wo sama ye ne ane we kurase atonkon obekọ na nsuo ebetem na wo demu a yen koso bieu gise hu se nsuo ni wo ni nyina ni agana ni mu ko na ye wadwen bi se transfer wa be soto anadwo bi na me na nakokọ na oto abrobe bi ase okuku ase eti enwumre bi amena me koyi kosua na beto kuku mu o se akokọ no se oto kosua no gusu bebre a de wadi ka ato no ebesu eti oto ena na okwa koyi na wa hye ne so ade cha na wa se yimu no e de akoto atwen de obesan ato so no ti akwa koyi ni ntem me di agro cha bonten me de me se ewuru akokọ na sese ya na me se akoka bibi se wo na be fa kosua na hye ne na oda hodin nyame nko anko wo ka ma na dwo no onkaw so father is saying kon kame onkaw o de abofra kwa afuom kra won se o de sanyo radio esi nchen na bia wabo wasesa ntra wo de gu kantan mu na akra na tim na enwom na obo wo nchen sa obon se baba no na wo wa beda ne nchen one ne beda ho a obon se wo ne boni tim ko o enjoy dwom ne bia wonya akra na hwe owia se opani no uduru wo problem se ho no oko na me wo fa na de yakasanoma bi kwese kokodua so ana wa bi radio nti wo kwa o ti kokoo no kwa na wutie distance ba no asa atwe ba to ati kokoo na kwa distance ba wa kwatwe ba kwa na pamre da so wo se na me fa so anwo mi radio nse na se me fa kokoo abo na ba betie nyom because obeso odum na nka abo ne ko nyom ne so bo nti ene sa na de ejira se oja hokofi oh you good ono so you very good pa SLM Snake Life Matter ko anim abusafo ye ko anim na ye fi pampansra da wo hom ne ho ahwan ne ho ahwan wo ndo so pa ena em bo wodi wa ho maka se wa yi kasa ye show mo pictures ni bi kra nkofo adwane se ani obodi ndi ne wo wodi ne ye nimpa yes stana ne di kunu no Kofi su nimpa papa ko anim erade fambone cheme owo bia makuni bia no erade na minim yes fa cheme amen minkum wo bio o ti kuro muntra da bi minkum wo bio na se na ti kuro na wo sense sura o nwanye hwe amen koku ase me ne wo wa ko speed saa amen otokoko no so speed saa erade makuma wo bebre bi wo ho a metwa koko twa kwadu na wo bakọ na fefefe na wo no guso fi se ho enwunu saa bre ne enim se ho nwunu no ope erade ne akofa tai ne abono erade from bone cheme da amen ensemble for ya ye di fi wo wonim akonie Arisha ya ewo doyumu abeka ya ewo sudoku mansini mu sese ya kasa ya mhehye na popo adwa wo mo ne nyina ne se wo mu kiremu a na asem bi asi ho ama obi nim de ye ema obi aya wanya emfie aduonu obi akunu ya ewo ho wo chese onim sade yi ne ba yo sade yi sesika no mo ko ho abufu atimi aba ma abro so a ama wo ba wanya emfie aduonu no otwetwa no ya woda mogem na wutie wo mo ho no mo no a wo mo chese sese kura asem no siye no ama wo so da wo mo na esoso ma da ye se de wo mate wo ni su no eti ama sese ye hofo no chese ade e be sa no bia kanema ahyere yam se empie wan hwe na abante ewudifo no okwa koku na wo mo ene angel ene aposifo ye wo ho no mo petem wadi komo pa posifo no mum ade time chechensem no mu ade a kire yen a wo mo e kire kwan ye fa so a wo mo ete asem no enam so ama ye kase ya twe enini bi ede agu apawa so a ye hwe se yensa ebetumi aka na ni nyina mu no yama na eboni Augustine ahiabo a wono ana ebotonkra e wotamapatam hono wo so so watimi abo profa hono mo a ama obayi asese owu efense adwule tobui wo chese ebra politifo kwa na mujade mujatade pa mu e na woda ya chese wo mo twetwa ne ho kwa ne ba bi wo twa ne kon atwetwa ne ho kwa ne ba bi ye kase dia posifo abo homode pa ama mu ni so dia kwakọ hye mo kire nanso asani mu ama ne ye de ba ye ne nsema fira kira ba nyina no Augustine ahiabo e wo ho ogama adwoe
Appiah me jozo. Yo. Wada Roma nia esie no ede abiem ana watimi de waso to fom a wate ede afa ho ba ne sankasa. Yo Appiah. Tema obiga so ade na emamu akwa ba engeti yengela fanso. Na ene nye yati a yede tin ye atofo ni ahwefo no. Nya ekosu na yede ebesi omu bi eni se. Ye ni aba Juliet obu a omu obi akunya ya no. Ye ko ho. Appiah ekromu abu to afasu because you come work no one year brief papa ba intimi soldier and say ababa we kan ho asem oyenta fo enti oni ni mami na eti ana oye juma ewo oye ba attendant ewo ta nye ho ndi no anyimwe a bot 10 ni anchor ba kwa oye osofo ye bon komo no na nsem ne se otini mami chen enyimwe a opo obefie no na nkofo ho se omo ni boy no a ni boyfriend na enam ebe ifie ho nso mo ba ye no omo anti hwie se omo akasakasa de wo omo ntem na ike omo hu ne se lady fufu ne etiem se oma mobia tu omufie na anu bebia girl no etino ni mami na etie oma kuna to omahwe a eyomu niaba ena omukunu ya no enti police force yebo na nko police for ho no omo so mo de case nya eba region ha ti enti region force omo ye esem no nhwem enti esia no omo koni fie ebusia si omo na eti oba no na da ho fe sa no onwa na ayi be ma no wose de pa no bande aye no ntia ma okun oba ikun ya sa Appiah me ni wo kasa se no police for ensa enya nka cha abranche na odi nyamna nsem yesusu se odi cha nyamna nsem no enkofo pi abusiafo se omonim abranche no nanso no youth no mo krom ho abranche na mama wa omo krom ho no omo bo anan ekọ di police for ekọ omo fie abranche ni fie ewo afienya ena omo ko fa ni mami eba police for eho nje si aye ka se de abranche de police for nsanya nka no nanso ni mami de ewo police custody ewo dorinya honum do yim honum ai oga ge ho fe papa watimi awo ba kumpo sei ato asase so Appiah onyanwu bi kra ni nkosi akra nyampaye nkosi ampaye sei nkosi na gu ne ye na bi nyampaye ebi paye na eba funda nti ebi nyampaye no bada sem na reho papa esia ukomu ha di ehu etu nkofo emu omuntu minda according to omuno ena ni use mo kan say omuntu police for say omuntu sanka na emran ni eno ni ndi efi say mepi no asamba sara mo di ko police station na ebo sa ni odi sanyam na so na odasu nam ho na otakoyo otadi akoyo obi fufro enti omu pa police for echo say so mu bua na omu sanka na ye bebi amane se a efata so mu ni ntu no omu fantu ante no ho patam ho ana wa busua sen na wo mo sabi o mo mpatwe ne kura si hyase obi a nhunu wo mana mo ntuo mu enne sabi toto ande sa akwakoto abaye abrante no de se oti asienya ana ochi mpra wo bayum enfi oba bone nkomo kakra na so wachi ni current ana osafa ka e di akọ enti na busia fo se omo nemu no se ya najo omo chi mpra no ya kwasi titi yi planche no bi na akoso ho no enti busia fo nemu no aka be wi ade bia na busia fo be hu no ba oba na
ebusiafo ada nti nyamu so mu chimpra football ko mo no mu ehye abrante no so say eyo no tí o mọ̀ mọ̀ chimpra okuro mu no wọ́n mọ̀ president association wa na ṣíà na nyamu chimpra na jo no so mu ta ṣíà uchi ko ba na o su chi abrante na mo akọṣẹ ọkwa mu ti ọmụ ni mo mu nti mu na mo ni abrante baby ofi any baby oti oga ebedasi baby aka kona se obi a wo ye biology ati ani ni dasi ye dasi pa Appiah but asem na reho sa na ge no wa he no chese ne tono kwa sapoma de ni bia oh he ne tono sapoma de ni bia eso chen ne de sapoma size ni bia pe oh so do I say we me sure so mo yi free ni Instagram page picture fe we shoot camera 360 I just say asem na reho ati ke we share the program bia se da adai check it we are now we want a number Kofi o ma bia timu no ana wonim de ntia di hu ato mo so ne se aiza tete no so obi di awu na ye so ato wira mu a na ye hu ama community ni nyina wonim ba bi ote ana ye se nso no wa obepie no so kane bia on fa ho nchewo wa hu wo da positive esre wo mo o ma ye bi da intelligence wo mo fa mpe na chiri kwa ma ye na o se na osika no do yumu ho no bia na ho ye krokitwa ya won kan ha ya obai yeah do yumu enso kese but enye kitikite se de ekura bia nso sa and Kofi yanko wo ya Kofi na kama mfo ntwa so ayi abaya ya wa fake se ayi o ma kidnap ni so no o de pescal o de pescal ko hono bra na afi me ne bra Johnson ese dun katia eni nkomo ande ti Facebook for na mo se na ya ka se ye mfre bra Johnson o ma fre no gina so why si say obi kutadua citizen obi su kutadua name ko we di me say awuja for ye to so na ye de we ya wo no na afi aye kama pa na amane ni se wai Adenta police ye kasa sisi o ma kire awura bia wanya mfie edu nwotwe a je se o school ni kura sine ai na wobopa akrukra akwa sha ne mpra ho ma ne mpra no so afofo afre wo se aga che ne se ya kidnap oba no enti ye gisika ye mpata sika siri apem 1000 cities nya sa oba ne de o mafie na wonim se papa no ye wo no ansa ne ba be wo ne ba no enti papa no so di intelligence pa e de tumi edi asem no chin kakra afedo hunu se ne ba no woboa obusa se be na pe o na ne ba no fonfom no se me bai nye se na atifi ha okasa eti akidnap kakra ye na se opododo yi brafo na mba no me do ekwa bia mefa so amaje obi amaje afi na akora ne hopo na ne popo na akoda ye wadi nsembone ama aposifo kura ne mu yi ye fe Doren nkunu na wenu woboa pa eno no obi ahihye ho ne mpren se kasama cheme na minsu udo twa me to kakra kra mesu se de mo tete me no na wuti ama ne ebo ya angel kase enunu mu na yes aka de free DSP afiatenge ho no a wa je se Doren o ye fa na year student ya wo enche kro be wi school ana wo boa pa free fi a wankra na dwori woni ne okwa ye nti wankra okoye nso so a wa ama woni se ye den ya ne ho ofe na sebe ni mpoku asisu kakra ne de wo sin ni oni be kira hwe no enti na wonya mai eno ono a wa me ampenu mpo no ono a mo mfre fie se asem se na atom yo ya kidnap me na wo papa se wa bene papa wanti okwasa ene nam so amasi se posifo ekuta akodan mu a DSP afiatenge chese hwemu anu ode pa ena eguso ya se abemu ai wona ne mpren wo mo emission na accomplish ejene ne hwemu anu ode pa ena omuguso a wo mo se de tie bia no wo metim do magina emra no na yentie ma me afiatenge. On the 4th of January, Anna Papa B eba Adenta police station. Na the report or the ba and say neba abayua 18 years. Na kwe a final year student ewo SHS. Opie wa mefie. Inti odi ayem shishie eba prosifo ho se de be ya prosifo beboa ama ye hu babia neba bayua no ewo. Na abra prosifo ye hwehwemu na papa ye nya WhatsApp message edi free oba no aye ne ba no ni phone so
se phone na kwa kopie baabi ene akora no nti omode na sie nti papa ne metua 1,000 Ghana cedis ansana omode eye ne ba yowa no ama opapa no na bra prosifo eguso a eye nhwehwemu na on the 8th of January yana papa no esan ba eye pro station na oba no de ne ba yowa 18 years no eka no ho no de ne ba eye prosifo na abra prosifo toto na no nsam no ne ehu se ababa yowa no ohwe ne nsam na o kana na ne nsam keka na enya dia obi ekire ne kwhye baabi na emom ono ene mmema bi na omobo omotire mopo se omode eye abayiwa no be hye da asie na oma demand 1,000 Ghana cedis e de free opapa ho nti ye koso na ye hwehwemu se de be ya omo ka ho including eye ababayiwa na nkasa no saafu ye de omakwa akogina emranim chechemu sunko a mame afiatenge DSP wo chechemu ede ma ya wo kire se 1,000 Ghana nti ahweya wo mo bedam Kofi abusia yebatoa ensem no so na yakoyanim ansa na yakobra Johnson ho no yenisa enkomo edi etene se COVID-19 ajiwudin abawiase na yade we no de ekọ ne de ekọ wie nyina ne se yetwemu tan panie fe yebewo de panie ene yawa yesi ye wo ye panie se be ya covid mo ano yenkonya haubia ewo ho meka se nurse fo ene doctor fo a wo mu America ene London de wo man sha se pu mo to eje panie no ebi a ye wo mo se ya fe na Ghana ha ya hoboa etesen fi se de ekeka kono aman no ahya ase sa no yi we kura na ehuri ten na ofui ti ye de se ya hwe yi ayetiate omudi ndo ne beba ama ya wo ne saa ene ti Ghana ye Medical Association esu se aban ne hyase no ye education wo church Ghana fo mu se panie no wo a enya wo hwe fi se nansen ne bi wo ba se panie no wo bi wi a na wa hyase ye shake onam ho a na wo samezo obohu a na chese wo sa different sign na no na akwakofa sa asemi aba yentie vice president Emma Ghana Medical Association Dr. Frank Srebuo ne nchemu a wode aba se asam no se de bebru no kan no enhyeda entesa papa COVID-19 ipai obia ni abre kwan a wefa so betimi aboa na ya so ano na nyame adaroma vaccines bia ba yebetimi omoye gidi se betimi aboa na so ano a go through a lot of amano ni vaccines na ho do ebre na aba na ame ne okase no ya dia agochi eno nkofo ebre ashasi a omowo emo tse di vaccine ashasi so ense ebre so aba nkofo bi kra ka se vaccine nya dia ebewa in fact ya dia ebinemu gidi se vaccine kra no chiri crashing the mark of the beast 666 no near the enti e gidi se ya adwen se Ghana ye kwa vaccine bia ba na ye dia ma nkofo kum hey wo se yetiminya o trade ye ncheche ye cheche mu chen nkofo se vaccine na ye de ba awe ma obo no ye bambo kese ene de bre obia te se de bia ye wo ye ma ye de mo ko we yin ya ko mo mpane no empani ne wo mo we yin na ye vaccine no enya de fofo enya de bia obi de ba be ko obi ana se o de vaccine ba abaye obi bia ne mo se be yin na be timi aboy ho ban e free ya de COVID-19 no ti panie no ya se ye wo se be ye bebo ye ho ban nenso nsam adi kan ba ne se ye wo panie ni biwi a ebi kura se bia buro se bia nyado makote ye kese na boys ne se eni adure ne ye oze ebi se eni adure ne ye na ebi nso se eye kese no a enche odi ya na owuye wanum nsuompo na eto dai na no na ajasrebo echese sansem ni nyina ntesa na wo hwa mfaso wo sa pa ne yeso ye frebi ade friend se wo hwe ade no fedie ebeboa asiafa any the side effects na see efitiye nti we the good and the bad of it vaccine be a ebe side effect say dey o ba crowd o ba ko we ni o ne pan ya o ti yes we be see how man paracetamol no anu na afi no wato no so do say osan kwa no osan kwa po possible say vaccine dey maybe no a on baby are very active but say dey wo kan seven real why you know correct so conform na ato I said dey no correct who say bi no vaccine no why e bi obinya side effects bi but no say do na
any idea of my side effect. So far, if I pay 100, they move less than 1 and a side effects are. It's just a vaccine, I am not a donor. And I won't mean should be an say we now all vaccine idea, no bayashi, and not into the general good of the vaccine, no, not why a mass population. The vaccine you cry, I can't watch it, will be all crowd the vaccine manner, but the vaccine a manner, no, the vaccine doesn't even work. Some performance well, into young can say, and no soon, you know, young vaccine, say, Maubia, and Jimmy Giddy say, young tumuna, young vaccine, and you must above it to your chroma, and find you want them what. Dr. Frank Sebo yo yate na yesi say crowd yate ne wagana ha ebi mo se wo mo vaccine bi ti wa pese wo pan ni bi no bra na wo mo wo eno na Food and Drugs Authority ba bonten se wo mo srepa ebi mo ahyase ne nam hospitals ene health facilities say oh aduro no wo mo fi America wo mo ba ni aduro no papa ni bi ewo ha we wogi a wo kakra bi eno ano no bibia nyew FDA say wo mo sra manfo nhwe ho ye na fe ake fake enya de a wo mo age aduro bia sa ade atum eni ntigana fo nhwe mo ye na Ghana fo no ewo abrochie no ye ma me ba ko Sister Adelaide owo UK megidi se bia wa hwe ni video no ne nsem ode to dwa no se ema obia ensuro ewo sa apane ho ye ntie ne nsem a ode atodwa no ebi ichechi amabusiafo me kowo COVID-19 injection no na mpese bede mo check NHS worker healthcare worker in the NHS intino omo invite me ene se me mbe wo me die. Now to be honest with you, means na hana me nada I will say I wasn't a little bit anxious. I was not really about vaccine nankasa itself, but misro panie ubeji edi obi a me nurse ni misro panie ankasa ntina misro say me mpese me kwa okra, but you know me nya kukudro say okay me nkonkowo, but me koye no they were very nice. To be honest with you, omo me we kra no ma ferry because enye ya kra nti wutie me na say we obi a usro panie sa particular panie no de ansheda anye ya ensheda anye ya kra na ukwa ombemo afele consent form, you know, form I say ujitum say obewo panie na nsa na obefele consent form no ombema information leaflet no ma chechu information leaflet into information about the vaccine or the type of vaccine that obewo na BBM na drobie anywhere any side effect, blood pressure tablet it was side effects, diabetes tablet it was side like I said drobia was side effect and it's a panye way side effect who I am fan sana Sister Adelaide who no ewo TV so London and was happening no Sister Adelaide what you can ye ma ajo eba Ghana Angel FM Angel TV so yeah dear yo ya da se pass waje enso anwumre wo se wo kwa akwo na usuro ye nyina yesuro ye nsuro no nyese yesuro pane afi no na mom yesuro achi asem na education brand ya ama mo London ho a ama achi asem enye hu na eni nti sabre mo ato santen tenten a mo wo sapane. Well, obviously, yeah, healthcare professionals. You read a lot about vaccination, no. Me personally, no, but reading a lot about it from credible sources are almost no. Into before I make one, I'm reading about it, about Wasborn, and into yes, my information about it, and now one so detailed information leaflet. There was vaccine nimu side effect ebe mount any say unya side effect na and then now be afa ho ebe resolve. Now mainly no side effect no in general na very mild. And yet different from side effect ayenya from vaccination I won in the past. Okay, side effect ben na wo mo akire se wo was apane ya obetumi anya. Okay, so common side effects they shoulder hormone.
nya general bodily pains wobetimi atete agu so wobetimi anya joint pains and also wobetimi anya temperature ntino eno ne mild side effects na eno no yi nipa 10 a ebi a emu ba ko bi abetimi anya sa side effects no ena common ones nso a wumunya no so nipa bi a wi 10 a emu ba ko betimi anya no bebi a wo pane ne ho betimi aye kokko ena bi a wo nso betimi afono ena side effects na enshedanye common kra no wo lymph nodes no adibi wo ye mini nchenchen ye kon nchenchen wo inside e friend lymph nodes okay eno na se wunya infection a ebetimi a white blood cells release it to be protected from infection nti eno ebetimi ahoho lymph nodes no and I say generally ohu be ya to say they won't apobisa nti eno ye very rare side effect and no nipa be 100 nipa ba ko bi pe ne benya but general side effect and medical kano e bia e ho be ya uya ubenya headache ubenya temperature ubenya joint pains but me ko we na de chain no me hu se site ho no no e ho ya me ya kakra bi and then after 24 hours 48 hours no me ntehwe bi yada radase se yente adeboni bi amfimu na enya ne ntia se mwawo we ye first one February mbasa akọ second one nchechemu ne sen pania ne wani mienu yeah pania ne wani mienu the meme one which is Pfizer de no o first one now after 3 weeks I was sign what second dose no na report by NHS say so o first dose now ebetimi cover for some months into no COVID no meaning so ya aware UK ha spread it very fast into initially government ni can say nka medical wo empanimfo ni nkokrafo ni omo ye more vulnerable normal sign wo frontliners ne first no omo wi ansa na omo wo obia but argument by ni say I didn't know what nipa say I didn't cover for some months. I didn't know what nipa ya won nipa twice. Not more people enyai. Into they had it in plans any. I didn't know more people first dose no, which for about 12 weeks no now say ya call for the second one. Into me quite normal mommy date to come back for 26 January, which would be 3 weeks from time I'm no. But that date can change. Ombe notify me say it's okay to come for the second one. And now some person will cover more people no munya first dose in the main China in 3 months time no mababe wa. And you know that's the situation. Yeah the Ghana ha ebrenua aboye hu say ye ntipani ya ebeyama. Say ban mo de say nya wo hye. Enya compulsory. Enya o hye to me I catch us and I'm showing to me call and my colleague now or they we are nurse one cast well read the BBA about it. I try me type maybe one or the me go through side effects ni BBA at that point to be some say Adelaide obewa na won into at that point to me decided say my changing my dream in person me wa and come to me for so me to me nhye me and can me wo and ejuma mu so mo the link ne ba no mo ka cho so book appointment na be wa ebinu ma mo nya ready so mo be pa ko no obi an share down for so mo say by force mo mewo oti ase minim colleagues a me ko no ma share down mo nya ready ti o mo say o ene wo ko wo ba me colleague ba o ka jam say ko wo bra na o ko wo ba na say apopu bia nsisi so adama ko wo me de it me friend na me ka chen say minim akọ wa ba yi I'm almost a week into it. I'm fine. Into besin ko all there. Into so yeah, at this stage so be uncle. Joe. Sister Adelaide, yeah, that's a pa. So they ought to have fine. There, be anywhere. I just say, oh, hope. I just say, who didn't know, hopa. Yeah, that's your number. Hopa. Yeah, that's a pa. And into yeah, Adelaide, yeah, nurse ni United Kingdom. Where the kind ako je ne panieno, yeah, kwabena 19 panieno. Yeah, one in it yeah. Watch us say how be anyhow. Bibia eko boko. Enti unsu nya odia. Ube to me. Awo. Appiah. Ralphie. Well, what? Huh?
bɛwɔ sɛnyɛ force de amengo sɛ bi o masuda for bam sɛ hu but adana and I mean Ghana Medical Association ya adwen sɛ education no ko wo sɛ videos aboba sɛ wo pande no wia obɛyɛ kokufo advert ni bi na I say wo ntakre tutu ni Kofi no de amanfo ka me nyomu ni nemum ye no ya na medwene sɛ ɛte sɛ wo de fertilizer adua bibi ne pro no ɛyɛ ntem kyɛn ne a ɛno afifiri bi mu aso no eti no na medwene wo sɛ ye ni nkwa no me sa bia na vasia betwa nkwa so me fierce no oh fierce but nya o kyena me ho bɛpopo na me kwa bɛ me ya ɛne na san kra ya me sha sɛ me twika da bia na me kwa chi ɛyɛ me ya menim sɛ ɛno so ya de a afi na mawura mu ntimi hunu but ade no wo mo de aya aboa bia hunu sɛ aboa no nyini kyɛe ansa na wo wuo ana wo de abɛyɛ ne ana putukuru no mo so de abɛyɛ na me suro no me bɛ sɛ me nyini tra me nana na me ma no nya sika omba we ama me bia 3000 pounds na me de ahyɛ ma konwa ase na me te so no ya 50,000 pounds na me de ahyɛ na me te so na afi na makokura brem bɛ ya brantie na mo betwa so ententem sei ɛno na me dwene ho na sɛ bia me ekopɔ guruguru de me nyini sɛ bibi sa besi awosafo pania no wo no a ɛna yedi ho enkomo yi o sese di akwa na ɛsɛ sɛ de na ado kan ye no yenye ready na enche Ghana ha ebi ebeba na yetumi a enjoy ji pania ne de asɛ de ya ba eno no yeah obviously please don't take the verse why matete don't take but yentimi conclude ya tete but ningi na ya na atesem en will be any say eno na make us say obenya first year ba ya yes obi di ne ho kan wa na akwata ide hu bi da me ma hu bi da se me manim ya bu obi wa gona enso yes sa ba woni se nipa kura ye tiemu atoanse akwata tweko so for Appiah say ne dey ka yes sex ne bopru gigigigi adwo ya na tweko enti so wa no beka so ba na ma akwata ira ye fear enti se ye na wa ma ye be bie so pepepe obo hu se na eko se kwase ebi nso ba yesi o obi sika to form na afa beda ne ba yire ene obi to form ye fa no ba yire edni kodu fie twa ba yire na moja ede ya hunu ba yire ne so ya hunu bi da enti yesi no do so school yesi enko no yensua de enko achi kakra ba still asade no aye bibia ewo ho mandi safo jamfi se wo wona amoka na asem no mo hunu se nurse fo ene a doctor fo ma hyenso de ye wo ya mpamum wo na wo ejina ho ma yaresa enti wo enye se de ya dwen yemfo wo ho no na wo de na nya venom no enti na wo de dabi kobre wo no a yi pagya no wo ayi ho no bible num no kwa asore ache kakra o pagya no na ye for healing that is why wo jina ho wa so wo ka so wo so for me di so for na Kofi ko school me di so for na Kofi training college na ayi wa science no ene bible no nhia wo no bi ko sua na ne kan fa bible se ni pa de bible wo ho so ja connection training entina Reverend Pius ka se tro abebuo pi no a ewom enti bebre no a ho ya na eye abebuo but ye ntiase ye fa ne tra se de etie na asofo bebre protocol me ma connection training ale na ba wi su fa bible man abafana nkase se ebi ye ofre o akra na afre no wana me ye wa hai na me papa me ofa etikoko wo betiako one day na me sorry free say me nye na dwuma bi ti we ne ye ofre enti akra no so nurse na okọ ne ofre abusuafo freshman ne fresh lady capsules no mema no mpa bi na munyusu ema no so mpa bi na ebeboa esiesi ahemfie ho fine pa ba no sa be ma no ba ho asa me kan ni wo ba winni anu bomski fi se ohunu se ye fine pa ba se ba ne se ye no a ene ye be ye akatwan kwan no wontimi ni ne sa ti munyusu freshman ne fresh lady me ma no de freshman ena man de ne fresh lady capsules ebeboa wo pa sisi ahemfie ho ena unim obi a wayare a wanum nura nom ayade no nkwa mesro wo de akotoko anefa che no kopeko mescha ne bi nefa che ne keke na wa obedi adanse se nipa no be fro ye wo ye mejifu che se abodi ode be ma wo no ye adwuma papa ko mescha no asase achobi wo yare yesine ne sa ne ho ahwan na wo no se papa wo de gina trahwe
boy na nya asase papa ba kon yesi e friend ochina owuo mposuru kuma se wono nso saa ne bra na wasi o atese e ka ko yi oto bi de ma no abrante na so wanu mu nure wo wiase nyina me betu bi agum kam kura da cheche enti kwa mescha no hwehwe bi achi kwan upa bi atu aton abetumi afre 0591 56 5778 ana 0244 726611 yenya num bi na eye pa boa wo ma onipadua no general well-being ugina onaso na watumi akwanim Appiah akwanim bra demom obi a onantua papa sesei wope no aba okwa awe okoda osore na okwa no awia be sheet wan sheda se wia but ade no ayese inside calipers no afe be sheet no onantuna papa say tata won se na afe osore ya wokona ade ne de ne ko wuhia ye NS ointment fa ho stretch marks say yini nyina rashes the yini nyina di free ho na etumi aboa wo ama onantu aye fine you should be Appiah akwedi Kofi ada obi sede da bi brofu bo dem pese o chase ho osi Kofi tell Appiah to WINNE di ne bon say WINNED wind up his car door grass when he is driving. Say oh yeah, they get fans. Omo chere say on the causes is neck aches. Say what now come one. Na say really cause yes I come here. Hey. And yet trot rough when yare kon the messenger who send the message don't know me. I'm a person who normally enjoy the air conditioning in the car. Move on. I was forever in Chemo Amasamai. Amani efiri oba ne se Amasamai ayasabe ho no no. Sabe wo mo ya entia po no giri se ho e na wodon ya de ko ho beto no. Wo mo akọ amasese wo mani atu aka wo nsam. A che se wo mu hu obi a oba be so mu na waboa wo mo kura. Enam so ma ye ka se yasoma ama ya na musini ne din ene Eugene ose berima se wonko na wonko tete won hwe sampa. Nia wo mu eka no eye no kure anase enye no kure. Eni nyina ne se nipa ne bi kwa ahomache ebi kwa wiai ebi kwa anopa na so besi sabre doctor ni ben ene ba behwe wo mo na ebra ya Eugene ose berima edru ho no wo mo aye wo ne bi bu ofu papa se ya na se Amasaman ayasabe ne be ye de a enka ye ngunu kura na ifanya de foforo I didn't know so hana anapana mo from wana esa doctor from hana oh mun ka se doctor ni ha ba da so no mun timun kan kire se bia wini ntina ama ye ni doctor mehwem o mun timun kan bi no asa wote ho saa inti ni bufu kura senka mi kubisa the reason tia ni panato from anopa na mun timun kan bi kire se bia doctors no bia ne o mahwa anopa fo na bi nti bi ni pefufuro so beba abehwe o ko si se bo be se tre ansana almost start after say omohe earphone they dey be bad about 9:30 till I go 5 I finish ye hu doctor je say okay jim mempe for tia say je say omoba na mudu mani hwe Amasaman na Amasaman problem too much and am say report ntini among for hu di say emre bi sa madaba 11:30 ana omo frɛ me say omo de nipa mienu akɔ ama ba ko awu ba ko aka no so ahwe obewu ntimi mfrɛ doctor ho me so nim no me frɛ Eugene kroya na ko wura mu a na ba ko aka no mo save ni life no kura na boga bi ofrɛ brucha board na yarefo akɔ ena so asa soma Eugene o se berima bio se won kɔ ho no mo na Eugene ma joy Appiah mejo so de ya tie no uduru ho no sa na tie pepe na wati anya mpanimfo no mabɔ nkomo ana Appiah me bedru ye no Sadia would say, and sa and a chair or a ha, and painful kwan ene yen ankasa empo enipa bia na wo ebofu in the okwaje ayarehwe na ka wo pe abusa se adenti na abotu ekobofo doctor for emma se wo ba be hweyen omo so kro na sa so koya se foforo yemu bia na sade ya no etomu ansana wona wo yare ebeje ayarehwe no ate wona wontumi no na wo so san sori ekofie it wona no obofu nyina no wonya kwan ene doctor for bi ankasa ebe si sa brain yenya enwa adekodie portia Amasaman government hospital ene akoba ne sa eho but Appiah afema ka se mu kiremu na ene se ene anopa na otwe ede eba no mienu eba no nen eho nom adokta fa so mo eya adwuma eho bia eho nom ensie na yenya no ebe enwotwe na won bia emayem
Eti one na wayare na enkoda eka ho emapefo eka ho na waso oba ebesa wo yade ewo Amasama hospital no na akoye oha ewo pa ebi mo ebantem edilan so edie a na so na enkoye engineer ntia na se ye ba ye ebehwe ye no so no the video no asa na tie enipa na won abo apeso ha pa enkaka ewia no ho ede eba enyinu mu no na dientia na medika aka no womu eye sa ne de ebesi tabren omunya enka enkreye lebom ye krame yesu edua Amasama government hospital when eye first time ya report the way edi espriha ni nyina no efa ekra ya fa so adokotafo ene wona oyare ana okoje ayareshe womu entem ekita wodie enipa wodo be miensa mienu bia womu eta ekọ wo haw mu wo bra womu akọ Amasama hospital eye yen nuanum emma anaya mame no mu am womu asafro na emra so so womu ekọ wo womu efa wo haw oyaw ene afeti mu pa wodi ho eto enchen enipa otoso biem eye wona ebia won ayaresho no emu ayadin adru babia ewose ye no operation womu so no yepad womu efa atete ene wo yaw mu pa bebrena wotumi enyina na wo jamu last year kwa no ye several report edifri ha apemfo a sabe womu ekọ womu awo so na enam treatment ede mu enfa mu wotete womu ene de keka ho na ebi mu efa mu kra ahwere womu enkwan ye de opayini ba konkura na ono so efa ma na yire ewuye ye neighbor studio wokra ene ebe kasa se tiefo ewe enfiam ene ekeka ho etade akoso so saa obi ni mienti Amasama doctor ene anurse for ye kasa wo nyina ebinum wo mo ede ayarefo ega efa eso esam enam ye kasa manimu ebi mo ntumi anyina no ebunkan fa so emam afedie oni anurse for ebi ekoye entokwa yeti wo mo ene edbi Appiah yi okoti bi edo je bi akongo ayi ayasna aizen blast madam na ba o che so nya botara wa ko na mutimi senti e toy stage nya botara senti e toy mo senti e toy ayi insurance de ka oba na eje ofofo dia pressure media tune so nya nze ena hima echi omo fra ya omo de koko hia wo Accra mede ba yi dina ga mze se gwa ga ma ha mo kwa ntweke ska mo amfa ma no enka me buy na me buy mini insurance ena me trade ska kasa be ma swan do na me bag ma ena ka me de ko wei ane de akoso ewo ni amasa man ya mo kana Amasama me man kan na me ga se amane saman ene wo se ye amasa man Kofi de akoso no ma flop ama o Angel 102.9 FM anwumre no nsia kase ebo no an yeguso ede ebra no nemo memfanto ye tiefo ne arefo anim se wokyena nopa ye Captain Smart ene honorable seche mensa bonsu ebedi nkomo ewa nopa bofo dwumedi no eso ene boso pa David so ni boso a enti wokyena nopa honorable seche mensa bonsu se eye nokre se ne din ede Lawrence Adey no Captain Smart benya sai answers nyina ede amaye ewo eye anopabofo dwumedi no eso ene nti hyenenso na pel vehicle 20 nenom na eboa twese woni obi a wo bre obo kakra bi wasema bre wanya cold ne ho ye ne ya ne ti ni nyina uya vehicle 20 join industries dia ba edwaso no a ebe ni nyina ede afiri ho ama ho atumi ato eboa tu yade ahodopi no a enso ase super santin insecticide mosquito spray eya na we use na abo ho ban ede afiri ntontom ne mo a wo kakape ne mo a wo mu etatete ye ne bebre no a eyi ede free ho e mo ho atumi eto na adonko original hand sanitizer no se obi a use bi ama ne nsem ayefe asan akum mo no ama o cha obi akora no a wunsuro fi se abo ho ban pa na water chill natural mineral water hot trotro num sesi a numbi na ye fine aboju nsuo pa de ade eja kwan anwumre yi eye Johnson yenim Johnson ko nemom ema bia ka bom said ya ye no yempe Johnson ni eni natem yentie This is Angel 102.9 sound demo. This is Angel 102.9 Hey Udina
Pacha Red Johnson no ọba no a wo lead ayi no chese Appiah ohun ayi area me na mko kai be ka se na Kofi na Johnson wo wudi na tamsa no so ye meme ojai meme abusa na yedo ebesi wo kasia bo ayede ebre wo no Beledi Kofi Adomah Nwanwani na Nankratro hine the one udo hia me abontia otumi tiem konye majo so adwumre mene Appiah Kubi kasia bo hine frame wasa international ye ne ekro no sports ene dey 12 so Wato adonko hand sanitizer